State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idinapalabas atawan, Puntiryana apapigsaan ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program ti Department of Social Welfare and Development. Itimot Cordillera Region, agaro 40,000 a benepisyaryo ti tultulungan ti ahensya, babaan iti 4-piece. Report manipod kini Jezreel Kate Lapizar. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4-piece. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4-piece upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Dayta ti kinunan ni President Ferdinand Marcos Jr. mainaig iti programa ti DSWD a Pangtawid Pamilyang Pilipino Program iti sona na idinapan atawan. Impateng na ti kinapatag ti programa kan benepisyo ang maipapaay kadagiti umili nga agkasapulan. Ni Manang Lea Hiniza manipod Baguio City sa nga 14 atawanan a miyembro ti programa. Dakkel atulong daytoy tapno mapaadal na ti siyam nga anak na. Maganda po yung kanilang pinupursong programa. Sana hindi lang ako, sana marami pang matulungan katulad ko. Iti agdama, dumanon iti nasurok 35,000 a pamilya ti aktibo a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program muno 4-piece iti rehiyon. Kaaduan iti Abra nga addaan ti 8,964, Benguet a 5,690 ken Ifugao a 5,624. Kababaan mo ti syudad ti Baguio nga addaan ti nasurok 1,000 a benepisyaryo. So para masiguro natin na ma-achieve nila yung self-sufficiency level, yung ating mga current na 4-piece beneficiaries ay we regularly conduct yung SWIDI administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon. Malaksid iti tulong pinansyal nga ipapaayda, masurwan pa'y dagiti benepisyaryong maipanggap iti financial literacy. Panagsagana iti kalamidad, ganda dumapay. Kagiddan iti 4-piece a programa ti ahensya, at dapay ti Sustainable Livelihood Program, Risk Resiliency Program, ganda dumapay tapno maipaayan iti pagbiyagan dagiti umili. Mamati ti ahensya, anaaramid dati pamilin ti presidente. Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4-piece program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na, at marami na silang may trabaho na sila ngayon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.